Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo ikanada bla junction le safton ametenu tome penya ajoyi le pegbema ye adugbo le miafe adzɔganupomo wona oji nyenkoenye nate agbeyome Peter civis nyameke atro asile nyemodang dokatanti le egbe Nyadzɔdzɔwo wana wome kanu silins ebe English dictionary do pe ike damegbene mi hafi Nyadzɔdzɔwo le tupsari ke awode kakplemi le kele egben kekeje mia ano agbane sronyo pe akpaji le Ghana tukome godo ika mia alenkuda ale ike do pe eve ike ono le agbane sronyo ji pom le Ghana tukome nye Ghana Education Service pakle Ministry of Education na wo chodo do gere kode etumu hana gomeje school titina school pakle to reji school le Ghana tukome wo pe school toto pe wana wo muti Kanamia agare menemi kamia ajagomo kokure pako be bibla evevo eveye fe academic calendar alododo ikowo le suku danya op akpajia njojo de jesi be le pejinu gbanto imemi le panka ka we eniegbe le pako be bibla evevo eveye ma ye suku ike wonye gomoje school a wo ato suku le egbengi keji alode viwa poto ike wo agare agbanosro wona wo ma ikenye basic school ka wo de jesi be le keji alokina gati primary kakle junior high school what do wana oji alole government school pe afodede wana yeuma wanya mere ike wo agade anu so strong yi eve ike onye semester fa dodo mele Ghana ji komegodo ike fieba dongo ne gbale ike de view wana semester wa me eton alo wana term 3 afi wo ewuna school home no de kanua fifia wo ma mele hatuju wa me eve ike fiebe de via wo akamo le ezieve be akpaji kala first semester pa wana pa akpajia wo de jesi be de via one no school chopejinu gbanto panga we enye that's na pejinu adie panga ka shekegbe le pa ko kribla evo eveme kala wana pa akpajia wana gbodeme de via chopejinu enye panga we evie the asina we enye gbe kenye 12 to 18th April 2022 year and the mid semester break kala dudu ye akpajia le kama de via wa gade school ma cho apejinu gbanto ye panga ka we enye da asina apejinu adie panga ka shekegba wa awo kosira bla eve hafi wa atro agbova ape me kala wana akpajia wa ana mon popo de via ba wa kamo ika wa ba jijore eme le apamacho pejinu adie panga ka wogbe da asina pejinu andra panga ka bla eve for atogwe ika bi vacation wana wa ano 10th June to 25th July 2022 la Ghana tukome godo kale opata tro aba school lezi bela pa akpaji kenye second semester fa dodo la Ghana tukoma wa guglo ato school pejinu andra panga ka bla eve for adie gbe ika wa guglo akamo la pejinu we evie panga ka we adie gbe ika 26 July to 16 December 2022 ka le miss semester break bodo menge ka ika wa anawa aja go mecho jinu ashike panga ka bla atonda sene jinu awo panga ka ashike 30th September to on the 9th October 2022 la Ghana to come godo kala wana akpajia wo adeje si he ha be de via one school ika wa asronu la kwasira bla eve kenye 20 weeks per akpaji ka nenya be apejinu we via panga ka we de kegbe there wo akamo de via ika wala la pa ko be kwibla bavo eton ikenye 2023 hana oba sukuji wana opa akpaji kala wana akpaji anu fiela opa hababo ika no le Ghana tukome ika wala hatuchu wame enne yonye Ghana Association of Teachers Nagrat CCT bakle tewa wonya mere ika ode ko globe kuredo ika na agbana soroji kwodo opie eve kokode atume na de vio pasuku danyawa menyenu ika ele yoji dago ika anabe yomoga gele school homa hana nfefie wana yewo kanamia apoto ano calendar ya alo dodo ikono wo le school danyo akpaji ne mi kamia no gagamde titina school ne mi kanye senior high school le Ghana du kome kudwa woda jasiba novi ka na wala school damika mama mala odomo ika single track calendar ne senior high school le Ghana du kome kudwa wonya mereka hotola me view wa ato school le pejinu evie venga ka andrag be ka wano school ma vasere pejinu ato penga ka bla ato vore kegba ka wana ubore menga ka chopejinu ba chopejinu adie
pejunu adie panka ka banto hada sene pejunu adie panka ka we ato yikanya nkaka we eve bore menana de vio kala pejunu adie panka ka we Ewenyigba wa gublo ava school yika wa awu school no seresim wo nglo pa wasi dodopo yikanya dodopo gan yika wa anglo le Ghana to come gudu titri le amayibo le turupa nigbaji ka school vi kana lo ko eveliama wa to school pejunu evie panka ka bla le pejunu evie panka ka andragbe yika wa no school ma da asine pejunu ato panka ka we andragbe kala wana ya pa akpajia wa akamode vio le pejunu ato panka ka we enye yikanya 18th May bada asine June 13 le pejunu adien panka ka we atongbe kala wana ya pa akpaji le hama fo magba wa bublo ava school le pejunu adien panka ka we enie da asine pejunu we deke panka ka bantogbe le pa pli bla evo eve yeme kala lu ya pa akpajia ye de vie wa kamo seresime wo yobe wa bublo ava school le pa pli bla evo eton me kana vi ka wa ano school ko banto me ka wonya first year students ka wunu do ko yi kana bc do ko nuwa wa agara school ko jila pejunu eniye panka ka Ewenyigba da sene pejunu andra panka ka we Ewenyigba le fa ko be ko bla bavo eveme kala pejunu andra panka ka we aton da sene pejunu eniye panka ka we aton aye wa kamo de vio kala wana va vo magba wa bublo ava school e jinu eniye panka ka we adien da sene pejunu we evie panka ka we atongbe le pa kwa pli bla evevo eve yeme ka o deje sibe wasi do ko ngongola anya no yika ano eji le pejunu enye da sene pejunu ashekie le pa kwa pli bla evevo eve yeme yika piebe suku ho atola me bio wano suku le gabupu akpere ka alafa eve yikanya 1200 hours kana wo considerable eton alo 30 weeks kala ho veliame bio pa akpajia wano suku gabupu akpere ka alafa eton bla aden yikanya 1360 hours yikefebe lopo school no ma anya considerable eton for ene kala ho magbanto bio pa akpajia akpere ka alafa eve plebla ene yikanya 1240 hours yikefebe considerable eton vore ke ye de vie wa one school le Ghana du comme godo kemia pa no kola gei mo re kemia chumia pa 2022 academic calendar yikene jirudo ko da etumhana agbansronya wa koko asedo yenye eke nyenkonye nate agboje me Peter sivi jame ke onye modan do gati misenyenko le mia pa ajogo nu pomo wona uji akpenemi le mia pa de kawo lata